Žena. Znam frajera, ali ne znam ženu. Žena. Da, nisu mi nekada napravljeno. Pa nedavno je zapravo Daenerys Targaryen. Evo ja bi odabrala Charlize Theron, zato jer je žena brutalna glumica i njezine transformacije su van svake pameti. Moja najdraža žena je iz serije Doctor Who i to je njegova pomoćnica Amy koja jednostavno bere, spravi. Odlična je. Susreće se sa svime, a eto, sve pobjedi uglavnom. Julia Roberts, Osmijeh Mona Lisa. Zato je tamo prikazano u stvari povezanost kako se i na nastavničkom smjeru. Ona je utjecala jako na njih, na djevojke. Utjecala je na razbijanje ustaljenih mišljenja i stavova. I na kraju kad je trebala se promijeniti na kraju filma, kad je uprava od nje tražila da preda svoj silabus, da to ne bude tako slobodoumno i sve, onda je ona to odbila i otišla je dalje svojim putem i to mi je, dakle, bila je bezkompromisna u stavu i to je bila jedna jaka žena i zato mi se to svidjelo. Ne znam, pala mi na pamet Ellen DeGeneres, ali ona baš nije iz serije i filmova. Je bila u seriji. A je. Pa evo, ja ne mogu reći koja mi je najdraža žena u svijetu filma jer ja ne vidim razliku među spolovima, a moj najdraži glumac bi bio Johnny Depp. Eva Green, zato što totalno ima neki dobar stav i diše nekakvom energijom koja me baš privlači da ju gledam. Elizabeth Taylor, zato što je nekako svoja od uvijek bila, prikazivala je ženstvenost ne samo na vanjštinu, kako bi se to reklo, nego je izlazilo jednostavno, vrline njene su izlazile iz nje same, a ne samo iz fizičkog izgleda, što se na kraju odrazilo i na to drugo. Pa ne mogu jednu posebno izdvojiti, ali recimo nabrojala bi Elizabeth Taylor, Nicole Kidman i Helenu Bonham Carter, jer sve su bile baš žene koje su ostavile neki veći trag u povijesti sa svojim specifičnim ulogama i imali su baš širok spektar talenata koji su se trudili prikazati, stvarno su fantastične. Angelina Jolie. Nju prvo primijetiš kad je na sceni. To nekako mi je potom fascinantno je bila. Jako upečatljiva. Fiona iz Shamelessa, jer je brutalna žena, prejaka, nosi onak ogroman teret na svojim leđima i uspijeva sve to raditi i stvarno je uspješna i trudi se i dalje i ne odustaje i predivna je. Fiona iz Shamelessa, zato što je super jak lik, drži sve na okupu, ima grozan težak život, ali je odlična je, baš je odlična žena. Eto. Moraš reći, kako? Malo zato se crveno osjeća. A daj dođite na simpozij sutra. Svi dođite sutra na simpozij u 10 sati. Dođite sutra na simpozij, mediji na drugčiji način, bit će zanimljivo. Bog svima, dođite sutra na simpozij Žene u medijima. Vidimo se. Dođite sutra svi na simpozij Mediji na drugčiji način u 10 sati na kampusu Borongaj. Bok ljudi, dođite sutra svi na simpozij. Dođite svi na simpozij Mediji na drugčiji način. Dođite sutra svi na simpozij. Dođite sutra na simpozij Mediji na drugčiji način, bit će super. Ljudi, dođite sutra svi na simpozij na kampus Borongaj, Žene u medijima, bit će jako zanimljivo i naučit ćete puno novih stvari o ženama u medijima. Pridružite nam se sutra na simpoziju na kampusu Borongaj. Dođite sutra na simpozij, bit će super! Dođite sutra svi na simpozij Mediji u ženama ili Žene u medijima.